Uvođenje provodnika u uvodnik, a zatim u konektor. Ovo je uvodnik. Ono što prvo moramo da uočimo jeste da uvodnik ima dve strane. Rapavu stranu, ili stranu koja ima male rupice, i glatku stranu. Raspored boja određen je standardno, koji važi za kat 5 i kat 6. Gdje je rapava strana, uvodimo žice koje su jednobojne. Brown, zelena, plava, pa narančasta. A sa druge strane, glatke strane, uvodimo šarene žice. Belo-narančastu, belo-zelenu, belo-plavu i belo-brown. Ukoliko se raspored provodnika promeni u odnosu na standard, kabel će raditi na manjim dužinama, do 30 metara, a na većim razdaljinama će dovoditi do prekida komunikacije. Najbitnije je da uvodnik i konektor postavimo pravilno, a to znači da uvodnik mora biti postavljen isto kao konektor kako bi došlo do kontakta. U suprotnom neće se ostvariti kontakt, kabel neće biti u funkciji. Hrapava strana ide ka gornjoj strani konektora, ovako, i kabel će raditi. Ukoliko stavimo glatku stranu ka gornjoj strani, kabel neće raditi.